Wow, nangulian tu poinin ko sanet kaysa kayo. Pagkakataw lukay ang way pagunan Pohnpei, nan wiyak po choror karyasak payuwat. Ranwat niya sil, mas riyasak limaw, baran kauno riyak riyasak puno. Ranwat wiyaran kawaluan wiyak po choror. Thailand kak katlamotay tema katyan ang lolo, o iban patuan. Kulian tayo diyo, pagkitaran, Juan Paron Perez, and kulian tayo diyo. Yan, lolo, no siya nga tao, yung kabrunan. Lahan speaker, tayo kubreo, iban chancel. O maing samat po, so bigila palap. Seperti ni al-Wulwar, ng sa maraming kapunuan, kwento siya at tungal kapim kalangan mo siyang er. Kalangan niya ito, bar kalangan mo pinuyang tit. Parang pong patapot. Sa piligat kailay konoti, ranwot. Ono batar sa taayir, malat tungal pukol, lingkan. Layir ko rin katsiyang tit. Ayon samat po, labalap. Sa kamayagot tit. Haras tuman ko biniyang tit. Sa sabi, yan kasi mulai ke molwat o mana ti awai tweet na meeting wat sang tapi ulen kamu itu na kere kabarabor tetapi sekarang tapi kat one cheese fries Kalangan Senator ko, Madam Senator Perez, tayo kagaya katlan ang sabul matay uyuk pur. O ikaan po na siya Chief Clerk kong lupuran tumahan. Senator Brown, Nice. Senator Chico Abis Jr., Senator Sakartui, Senator Ricky Carl, Hey, Mike. Senator Sensei Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Terry Joel Iron, Hey mine. Senator Aurelio B. Duap, Senator Petrula Torres, Pagkamat mine. Senator Denny L. Leben, Hey mine. Senator Edgar W. Liganet, Senator Stanley Joshua Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, Senator Macari Miguel, Senator Sheldon G. Nett, Yes, ngay, Mike. Senator Nelson A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Nicolai Simina, Amen. Senator Francisco Sinram, 9 Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk ko, kalangan ng Senator Kankoros, essential magkaya sabulman ko koro, magkaya kajian na sabulman tayo uyak pur. Muna tayo bang kajian na sabulman tayo uyak pur, rakmay probo yung kakulian tayo diyo, uyay sabulman tayo kaptung, malal siya karan Michiko kaptung lab, pang kupuran na nilab. Siya karan kay po niyo, wow lab, pang kupuran na rakto ko. Paulap pang kupuran siyo ko, wow ko sabulman alikan ko, nanalang ko na kanyay ko. Wow toro, rong napalap kay di palian tiyak, momocho, government, national, state, local, wow ko kapinan Pohnpei, Honorable Stephen St. Joseph. Karyawan kapina, Honorable Caroline Movic. Wow ko siyong ko pong lapalap, Honorable Nelson Joseph, o yung amoy siyong ko pong Kankoros. Pasaksit, itingal wow, o Vice Speaker Abram, Floor Leader Latorre, o Honorable Senator Kankoros. Wow ni ko, lang samuro kan, o laisyo kan, serisyo kan, soma sa kan, o lang way, mawiya uliabe, nan kalaruan. Yan Pohnpei Koros, nan chamber, nan kalal, maslikin kalal. Berket, o ipan patrawan tagak, kaya neopen na nang wiyak purwat, o ipan patrawan kulik parantat, o sabulmatay Floor Leader Latorre. Kailangan ng promise speaker muna ibang patroy. Tunggal kaping anggak patrong kupurakan koros kaping total bago kupurmao kupur sabakon ko mesensal to naman tayo. Alolo sa namaw mention ranwat. Speaker ay tunggal kayo ni wow anggak patrong sabol mo mesensal yer melil bank front rail. Mong sapo ko iso ko
likon ko na nalong ko na ang kanyo po. Ano po yung el was accept tungalang ko bang promi wong ko vice speaker wong ko na senator kang koros el tungalang ko wong lang sa Morocco ulo so servisyo ang lang kasampal kanan way niyang kot pato was accept patong kami melel bilwong ko honorable Joseph honorable Mebik ratungal cabinet kang koros na executive wong ko honorable Nelson Joseph songkopong lapalapin Pohnpei yung associate judge kan Meron patong kami speaker wong rail lapalabakan mapapali FSM government o lapalabakan mapapali local government. Pilman patong kami meron via Ramaw ang tuntun yung o meron wong ko sa pumamay start man. Speaker man patungan nga ta kumagot kailang ka patinasa ni Channeling Pwuhng Ran Koryaw and Koryaw yung special session what sa pulman masa ni o sa pulman kita yung pagkakaroon. Chancel mau pamagut mamie koros maudung kamagito masani ai uang masani show koros kamagut paitak terang kecilan masani be mie masani pen journal speaker kamu floor leader ang speaker man sakara ko burmao niya taylang kak kecung timasan pancol ni to kamanala po ang kuya tipsong tato magpagkarya man Chancel kamagut takaway the floor leader masalaan masani be terang kecilan kamagut koros maudung kamagito masani ai uang masani show kamagut paitak terang tiro sabul man kita sabul matai journal kamu floor leader lah tu. Langan speaker cuma dua usapan empat patutu bang perangkat ke sampai. Wat speaker man sakara ko burmao niya taylang kak krop sa pulmatay kalantor katiyan po na item ng paisu wali ansong kaptulong kamatang kusun na to pagpanggal ang pagkaryaman. Chancellor kamagit taylang katiyan ng paisu walu ansong katkilong kamatang kusunat kan o resolution kan. Ay katiyan po ng paisu walu. Makoros sa pulman kia to tungalan kia ransumau kaya katlamoy man po na sa floor leader kato. Langan speaker cuma dua untuk tuwa terus min sakara ko burmao niya taylang kak krop sa pulmatay kalantor katiyan po na item ng paisok tayo yung pil kalantor. Chancellor mau kamagito bagi kami utupan kamagito ay man patrawan taylang katiyan po ng paisok tayo yung pil kalantor o ipan po na sa chief clerk. Legislature Bill number Papiri 62 line for no bill for not amending serial number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026 and for other purposes only Korea kim saklang matawat. Dan masih nembang mai kupro po na sa chairman and Moni chairman Pahrek. Langan may speaker Moni doan pada sa mukamatin Moni kumkupurin kak patrengan tu sa masin ng kosong sekarang kapung kay Pwuhng mapatuyan nilang. Itu ngal wala bang kuno may speaker wan ko may vice speaker floor leader itu ngal water roar bang kuno nalay mo senator Kadkadaur kan kuto senator Michael na sa Pwuhng senator Pwuhng itu ngal wow medal bang kuno honorable senator kan koros Mr. Speaker, nuwaw karagarak. Ipata sa mukamatin mo niyo, kamagad maluwat yan ang kakuya ko puluki LP member Pahrek reyesa kisula may reyesa ko. Kuruman. Chancellor mau kamagad ang chairman pagi kami utupan kamagito koros mo utung kamagito masani ai uang masani show pagi kamagito paitak terang kecilan masani be umay kupro po na sa committee melel chairman kar. Talangan may Mr. Speaker, itu ngal wasabal bang kupro mo yo bang kupro kan koros. Chancellor tatawad patutong maluwat nintuan epitay sang option kabina na pali Israel chon tatang kanan option sap melel Israel kan melele aray sa apis yang Pohnpei state government sa bariyesa ki yamao o inarailan kakmukit nintuan ruwasin kosanet na Chancellor Onia suwote purala jab ni Oktober wan dian monuat ikabang kawai din kamba kabasa ng daradun masansal na sa sinanayo tataw pukat niya magkiran wiya tataw kyo sansal miya pilyo ranod pan watawat kayo
na pali nisangan momuat right on the talking kamban kosan mo rininduan kawo ito en kakuyala tatakeo ay menuwa karakarak kamagad maluwad kamudang ko sinat papuri sa suda banyari sa kuno wan kak file o aban puro to niya pan uyaya floor amendment dong kamudang ko sinat papuri sa limaw de banyari sa kuno kailangan may speaker Chancel kamagut takaway dan Chairman Carl kamutang ko sunod papuri sa suda banyari sa kuno and rekamit lang Committee in Finance on file Karos mautung kamaguto masani Pwuhng masani so kamagut paitar kamelele sutana na pen masani pen tuan chairman kawai ter mon kamagut na niya kamutan ko sinat papuri sa kisula penyari sa kuno file lar Dia tu kamutan ko sinat pantil kalender Legislature Pen number Papkiri sa Pwuhng line sa Kuno Bill Pahrek, amending Serial number 11L-77-25, the comprehensive budget as for fiscal year 2026 and for other purposes only Korea can sa klawang tawat. Tayo ng katpil kadyanan maasin pa ipan po na sa Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker ito nga sa balbang kupura mo yung bang kupura kan kores ipiliw pa ada sa mga din mo niyo nawa karakarak kamagad maluwad ka lang ka kuya kupura ki kamudang ko sa net papuri sa kwalu laban niya kaya sa kuno Yaman. Chancel ang mga kamagut karos mautung kamagut ang masani Pwuhng masani so kamagut paita miya masani ba Chairman? kailangan may Mr. Speaker ito nga sa balbang kupura mo yung bang kupura kan kores essential nan calendar me kamudang ko sa net word ebil payan kamudang ko sa net me maluwad up the file tapos sa kasula banyari sa kuno o uya benda tawad sudah kan uyaw withdraw place padawan watawat kayu sudah ko berbutong committee o committee and report kilong ang watawat karya o sangan tawad ba uyaw may palawatawat kayu sudah report apaan paduannya watawat kerja. O nisangan momoto po kaya pali po ina na right on tatangkan sabis kaya nga Pohnpei kay government sembari sa ko uyamaw. O po kaya ban payan kamadang ko sa nagyum na bang watawat kayuran wat ninduan report mo walwat sa man kita rayo kamadang ko sa netap kuri sa limaw liman sa kuno. Kamadang ko sinad pa kuri sa kwalut de manyari sa kuno and kak file puro doon ni we have floor amendment kailangan may Mr. Speaker Chancel magkamagut yung mayor o kahit kumalma
Try sa pale Rosansel no mona try komalti kamagat yumiya try den file kamutan ko sunod pa create sa kwalu laban niya create sa kwalo karos mo tung kamagto masa niyay Pwuhng masa ni show kamagat poitar o try file lar kamutan ko sunod pa create sa kwalu laban niya create sa kwalo niya to kamutan ko sunod pa until calendar Legislature Pen number Papkiri sa Kunala and sa Kuno Bill Pahrek, amending CLO number 11L-77-25, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2026, and for other purposes, only watawat kayo. Kalangan dalang kakadian ang masin pa ban po na sa chairman card Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko po naman yung bangko po kan pares. Ipiliw bada sa mga kamatin mo niyo nuwaw karagara kamakit maluwat talaga kuya kuburti ang watawat kayo LB number papuri sa limaw laman yari sa kunaw. naman dan sa lang mga kamagit na kaway sa chairman card karos mo itong kamagit na masa ni Pwuhng masa ni show pwede iya po itak na bang kadian ang masin na ito may kupurin po na sa mga chairman Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko po naman yung bangko po kan pares. Niyara lang may Mr. Speaker. Kamadang ko sa nadwat. Wait na nintuan ruwasin ko sa nadyo mamaluwat ka manalar. SL number 11L-80-25 Makasanado may right on the Tonkin Pohnpei State Government kan Pahrek. Nasabis kaya nga Pohnpei State Government sa barriesat o uyamaw au dan po inaray bangkin magkit ang step riyaw eri pwede kaya uyar wasin ko sa med magkawit sa matay ko sa nadin budget kawit kan me itando kamadang ko sa nadwat ay ang akiyar analysis in option budget so dangkin miya niya suma mo na gan kamakit eri sansal me kaidan mo ni kab mabang mokit mo ni makamanamantar enapalitian mo nuwat o pwede niya ban makita sa pulta apan puralat cep liak cobe wan tian monuwat de puralat cep nanti yang monuwat mami me lel sembari sak nanti yang monuwat sudah bang purara lel tian moni kanen mo puralat lel oktober aniara la mai Mr. Speaker kalangan Speaker. dan sa lang mga kaway dan chairman miyata masin na bin kamutan ko sunod papuri sa limaw laban niya sa puno kamuy Senator Pahrek Kailangan Mr. Speaker. Human Analytic Clarification. So, pagtuwan, copying ko Senate, magkamanala 20 years in service, SL 11L-80-25. Dan last stage, andame, youth proviso youth patoyang yun. Patoyan provided that the amendment to 9 PC 2-117 set forth in this Act shall take effect on October 1st, 2024. Imalete clarification. Upon proviso, ayat me patoyan, upon its approval by the governor or upon its becoming law without such approval, this act shall take effect on October 1st, 2025. So will be Kosenato about take effect October 1st, 2025. Proviso about the one maban prala o manaman October 1st, 2024. Ano dala babali ranwat popoto abanabali ito budget in 2025. Ay minalete clarification ko di ban prala October 1st, 2024. Yaman tayo bang kawel. Chairman the Committee on Finance niya kaway kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal
kalalabangan kawin mo memiyasang itong chairman mo ito paduan daw wasang paduan retroactive effect 2024 ngayon kapi may paturaya kisang tama patu pangkupuran itong chairman mo o Mr. Speaker soto ko sa natin mo ni kagpurala o ukitala ko sa natin mo ni memela ita anso me sango tatak anso me epitata project ni anso me kosanen me monio kosanen me monikan pan mena pan tu law at tatak la monika uya me I'm a bit personnel anso me tiyan monio masagla sangkaro masagla nan kosanen word patungan may naitungal kilasit sutunon may patungan na last in sentence na patungan shall take retroactive effect on October 1st, 2025. May mana na kainan lai man pag may Mr. Speaker dahil kadiyaw nan kamalin na banaso. Kailangan Chairman, kamagadiyo tayo kamal, labanan siya, tayo kamal.
Sabulman tayo Uya Kupur o Sanchal may huevo pa naman tayo sabulman kinan Komalti Motomot tayo sabulman kiyar huevo pa na tayo kakakatla mo Miyata masalan pen kamutan ko sunat pap kriya sa klimaw le penyar kriya sa kuno Kailangan may Mr. Speaker ay kamu yang kiasi mau kailangan itu ngal wasabal bang puro mo yo bang kan ikapun kawai mau kan koros memianan matel kamal bil kapun ki kawai mau memiasang itu ngal chairman mau I mean bagita ban puro kawai dua nu ya tetap corori jadi kapat nu ya yang nembo bukat yang agi itu mau ni makamanaman lah nantian mau nuot oh Kasi na din parted wood niya ba na po laban purala chip ni October tiyan mo no wood. Ano ba Mr. Speaker ikabung ko purakan koros I mean kamelala me pura tayo me son ang tama pa doon bang pura tayo lang kakadla mo ang watawat kayo kailangan may Mr. Speaker. Niya tumaso na pagkamutan ko sa Speaker, kamu isa na Miguel kailangan na ito ngal sakaran mo sa palbang ko promo. Wong ki vice floor pampakabayo narpon senators kan koros singkar labak ng kawit kismiman kalabak bagi kamakitin pinanton totongkan me service sampar yaisak o patpatulang me kay me posen na truwaseta amang kalabak rin chairman and finance committee ang ni mata-matawan sa pulmatay itong totoong kapo kahit yung kasunod mo kasunod yaray ko sa upo kalangan kayo mo so ito ko bugaburato ko yaray ang call opportunity privilege so totoo ka legislature mo ibarbatawan may totoo sa barriyo sa kilalotamat Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko pura mo yung bangko pura kan ipadyang kupuran kawit mo memiyasang kabakapay Senator Miguel o kami di ba nawang sa matahil ANP division kurang kakrup iralkan malala sa bariyesak apel balaran berkak ni nantian mo niya o kalangan ng Senator Miguel buwagi Pwuhng dahil apa-apali eksekutiva kaya depan maliala masabul matay kapul nantian yang kaya mo ako kamadang ko sa nadyume kamanaman lang kailangan may Mr. Speaker kailangan Chairman Carl Senator Miguel mamawara bangko na si Vice Speaker kailangan Speaker equal wow sa pal Morgan kami floor Honorable Member Speaker ayo ito ni salita lang dito na ito akong mangunan na itagray yairon sawas mo ay pagyawan na apa-apa lang yung subject Kaya bagus percaya standar orang KU orang kusinadwat inan pagitak saya dan kakpusin itu maasin do sabot na. Riyaman Sansyal makamagit yung mayor sang Vice Speaker Abraham tayo ng tim maasin na kamutan ko sunat Koros mautung kamagito maasaniyay Pwuhng maasaniso kamagit paitar Koros mautung tayo ng kamanata kamutan ko sunat wat nuwatawat KU maasaniyay Pwuhng masaniso kamagat paitar og tayo sa bulman gitar kamutan ko sunod papri sa klimaw sa bilyar digay sa puno o watawad kayo ngano masular kamutan ko sunod paan sa pumatay fill calendar ay men pagkita te ilan patron tor parental floor leader Speaker. Kailangan ng kamus. Speaker. Speaker ay tungaluaw sa bayan tutuwa ito ba promi bang kurang kat ko sampal wat speaker man sa karo kupurmaon mo tayo lang katiyang ba na itam ng paisak puno yan taon raturo sa kamagat yung mo tayo ng torofian na iratoro taktak yung mayor tayo ng torofian pron ng paisak puno o pwagi yung mayor utspan kamagutok tayo katkatir pron ng paisak puno kamu Senator Carl kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko pura mo yung bangko pura kan koros imen nuwaw karakara ko torta ang ito nga Chairman Pahrek so imen pagi ang kakapurado kailangan may Saan siya lang mga front chairman o yield floor ang Chairman Pahrek kamu Chairman Pahrek Kailangan ng Speaker. Kailangan ng Chairman mo. No hard feeling.
Men nan Procedural Sangiyo yata motion in withdraw Ramadan kusunet pap with Pwuhng to all of the Rishak Wono. Tanang Committee chain ko. Pagkariyaman. From Chawajma Papi Kadkadaur. Chanchal makamagit yumi ayer. Metoko kamutang kusunet pap Rishak to all of the Rishak Wono. Motion Thailand withdraw sang committee and chain ko. Bagi kami utupan kamagito, koros mautung kamagito, masani Pwuhng, masani show, kamagit Pwuhng, or try withdrawal kamutan kusunod po. Kami, Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, tungal wasapal, bangko pro mo bangko pro kan. Tungal retoror, umiman patungan, wiki kami lalame kasampalo karwado. Maluwat kamanata kosan na diyo nintuan kawait na padosang kabina talapanin riyakit sama kung ka kapaliala isa paniray tondo dakin PTA kan makakamalti up sa tupete tatao ko nintuan na magkrit essential legislature nanti yang napali matang Nintuan kawait in Senator Simon. Rima po ita, ko Senator manamanla. Ito, ayaw may Mr. Speaker, kawait mamiya, makaitan tunto daw ko koros, akay, saya kala ray tungal payte. Ari, pwede i-rete kamelala mamalwad kasampal kaya man, nuwaw karakarak, yata kamakit sa makamatin mo ni, ang kakayawang po din PTA, Commissioner, karakter gambahan mo ni yo padat office. Kami din mo na yung kakrobadong malwad, tama wiwiyawi. Pwede, kasampal, irawad pwede totalar, mo ni mamalwad kamanata, aksote apon. Niya mabil kauli mayor legislature. Magkaya kamanata, mo ni pwede napali chon way, apresito batuan magkaya MMLL peso. Ichuwa nga wayo. Patuan legislator mo yung sudokin mele por kamanata mo nin sa wase Israel pan pati ang sumuakan patola Pilipin sa patola yawasa amoni was sa market ari sangon ro pagati kasampal ki tatakin lakap and ongatema tatak mapanu yaw meten ongatema PTA pumakarwaro tatakin mo rin ranwa dan yang akhir mo ni koros makamanamantap sa mo talangan may Mr. Speaker. Chanchal makamagit yumi ayer, koros mautung kamagito masani Pwuhng, masani show, kamagit Pwuhng, niya masan Chairman. Kailangan may Mr. Speaker, tungal wasapal bangko pro mo bangko pro kan koros. Pwede tatago dia karwaro. Karen ka konoti ni mun sama diet special session what even bagi pangkupuran committee o luka member koros purte koros en mangi tame uyaw korong-korong ang uyaw lakap kulak tuwaw ni mention kalangan may Mr. Speaker Chanchal mo niya ito masan ben iro kami Motion in then tabulman kita floor motion in miyo silent committee rendak tulan ito. Masular masan ben iro koros mautung kamagito masani Pwuhng masani show kamagit Pwuhng kaya ruting tiro sa bulman kita ilo kasampal masan sila sang chairman o nito ng kawait mga ilban sa bulman kita na korong-korong kulok tuwaw lakap patron. Speaker, nadalag magtaga kumal ma ilanto. Pagpag Thailand kumal, Lebanon show, Thailand kumal mas.
Tay sa valero na sa matay uya kupuro sansal mamona tay kumaltik tay tatkat tapat patapon ng basic kuno yay retoro. Miya tay retoro komong senator simina. Alangan ko speaker. Mon naidan patuan ay retoro ranwat ay irang kataman. Kayo kadung kiyang kot wong kanwat wong singran mo wong tay karujian. Wow kapatapat kapreto wasaksit wong kun komong vice speaker. Lord leader o honorable members kan karujian. I do want retoro in kataman yang committee climate change. Niya flow motion yun makaptalong matut wasan aror riyaw yung suke sabon yung nanawak niya issue gay na parata na flow motion no kamakut yang kakapalirap po uya ira urchin ridan bagi ang committee climate change yang kak kadriyang kakapaliraw palangan speaker Sansal mo kamakit me miyayer mo we o kamela me. Tama sansal senator simina uya kongong yung committee in environment or climate relation. Miya tay retoro Senator Ludwig. Talangan speaker ay retoro rangon tapi data insidente kamukit me uyawit ponsop nan wapen Pohnpei state ni March 14. Mawa speaker men pateng sapul mo misakatan wow kay kunin tianger nan lang o melel purutonan momotwet wan ki ko speaker wan ki vice speaker floor o melel yung senator kan karos speaker rewat re melel kapuriang mo yo melel kansen suwateng melel child men Pohnpei yo melel iray me tanrong ada mukmukit me uyawi rano speaker men kasalita ire kay me kari yang main mukit wate parata o ibang uyay floor motion po chain kak kirata na chain kak uyang o nakakamawiyala. Ang tawla state sa mga motion na kaya katiyan ang national data ang tono system. Speaker, ni March 14 schedule and shop and musel sang niwap ko tilang teken kapinga nukoro kapinga. Schedule and shop and mukit kenepan mukit clock wano. Ilalang ni Keito Paksilurano mon misawas o main clock eusama o clock tayo kawait masang PPA the security masote melangkak tulang ponsop lao operation and fesco pan kamsakala tenakiyat kaiden pilngaita melalmok karos ketir men kerlis menukor melallamok o light party scouts officer party scout me lelmo aray kawait ki me sote me kak leleng ponsop lao operation net o rival kawait ki me sopang kasaula lakap ari me kareta kay Israel me lelamo ray purala ray yawi lakap ari sansal me totokan pesko nekir main nampungan limawa wano karaniang kloken musen harian so men nekir kamukit me uyawi tene sopang musen niyan so wote hari sote an so ma me moiteng Israel sasin church kawen pokatara itipso perailan kaun pata hari imakareta mukutwat ekis sote kaitene kis sote ma hari iman kita ipilmen sansal speaker me aramas kos-kosla right tipso serikay bil kos-kosla ponsop me maka pilus kaya mal niya me tapretiray Kajambal you mentioned Senator Ludwig move for motion kalang katiyan ang national. Dari imagarda speaker iman kita committee makonel and
Luketo Israel melel TCNI te PESCO TPA OCR and Kirata Tame Kamukit ke Kakuyawi o Mami Mekot Mekak Kamawian. Chancellor mo kamagito miaya pagi amia kriyaman pen kamagito koros nutung kamagito masani ei uang masani so kamagito patuan appropriate committee ye committee in PWTC mia masani be kamu Kalangan si Speaker di Kapwuhng Direo apa ituan la le historia waksang tama Senator Patuan. Ituan kasi tuan kay yang sumbi sobo. Tama uyawi Israel kabur-bur siyang sobo kabur-bur siyang mail walo ligin paina Israel tanga-tanga. Tama kabur-bur gitu wali beu tuang kabina o kabina order sobo ang proto. Waliape o nara masakau chutiya. Chutiya ngaletu me arai tuksogan pupula tigin show pumi makasesa. Arma irawat menan. Kamadian gak siya ko tamao. Jadi ay tungal kastuan ko ratauti oleh yang sarawi o nirai prasangar mail walau lebih paina. Ora masel mantau clock 5. Jadi kemudian kak ada information bukat. Bijuang railgam yang shop lel mail walu o proto railgan tautamuran rail proto. Perangga kali ada full story. Imat kalangan Mr. Speaker. kay katnan masani ben reo kamu senator Edwin Legislature pattern kan wagan na miya mungkin kami vice floor honorable member kan wagan na potential Kapwuhng kita central motor kamu main isu में पिछो कई दिन वक्त कप मेरे लोग ये बन को संजी kan begini maini kara pen ada कि रमेश नंदियन अंतेगी तीन बुरा ट्रायल kita legak apali ni mo misalnya o sabon medal oversight and kak be more effective the oversight of national government on road o indadra ta kala puya oversight of irobugat kala parada kami men batawan mepit kami senator Pahrek kaselata eu trip toror mo gunin tikta simsop tugo yan semara musalla sang sahabat relal lekin antara tiada me with provisions so okay procedural itu kan rail monga so bang ko dila lel karnis on re ina la ta rail purato trip me senator Ludwig poskusia apetito yang sama coba moselo rebel free unsafe environment jo me coba lokat katarla sal kau aramas tu data tu coba samia kawawa me rebilana umun kasela aramas tu coba sincere ya aga buka kajombal ma never paunya ya government ban la ya perlu itu awali ya ai met me jalgar Ludwig yogi लगता है लेकिन तेरा कता उमन safety running show running show we are run bitan melel tung kini we are to ya di rawat me main captain for motion yo wan kagan we are main ma appropriate committee main PWTC yo ma konen kian ko ang check ya kan person juga main committee riawan kakatan o iya promotion all inyo me ceredol with sama lah Iya de masani ben reo kamu senator Simon Speaker kalangan kospa lighting all wow. Speaker iro kesampali me macam kau ya muat tela sokset. Amuman Israel kan lekin
wasang pokok dan isapsakiakan irawat pakai magkaitan bumuro pero kasampaliyo legislature anana and truck mempangiran committee niya pan truck tatawag aran truck masyutro kak niya momon pasadi chan and kuyapan sa ilang lari chaptag Pwuhng akin momong nintuwa na itamtaman okay member ka kin pagitarapan kamal Pwuhng nimensyangur nanay aw-yaw te sob kampo sa udik na tambas Patuan maranwot sa magdores na kak-autita sob Israel kami pa makit autilag Arael tumal tupso marana na wala ni Dapat kila di sabta kaya karanwot alakap sa yaw-yaw Sa grupo ko kamtiyan na nalang Main concerning sila silin tupso kan Aramas kami po sob Ari kamtiyan nantiyang dilwasakan koros merpangkat Tare tupsokan me sabal menaramas apun miya mun proses yo me auto tai sop ka ke uyawi euran komokit uyawi robgat to sampal puagi koran yang aras panmela jatun masiriman payan tapur sapung kir isubang kak tu peti seri me sasapap seri sasapap popedi tuodat sakai mo pop to kupola rirawat imen pagiran kamtin PWTC et paleta ni marara Pempatuan alir toto del kilang secretariat TNI Maristrator ki repilanane del president Pwuhng kak saya me Pohnpei inen toto apal pan makdi sob ang iran chuna utiraya ay rawat be mempat kiyang masan tanu bagi le gitungit kamdi PWC ang kak kapatayang irakan merban patuan truck kalangan ang komun maing Kalangan Simon Mamawo, Senator Simon, Senator Miguel. Kalangan man speaker ay tunggal sa karanwaw sa pal tangko pura mo vice floor kung pagkabayan honorable senator Skarot man speaker iron motion wood kasampalang bilutan kapatawi ay tunggal kapit iwalwalian kiti ibatawan privilege na ramasan kitikan mga inpatuto Pohnpei purala eta kolonia purala naran koros Ima tamatawa magkatil mamasani ko tan soray yung ay kin matawag ko saya tapulugot italan ko lang sa waypepe ko so itan so narkak and mamayti sa paray aray laramas sa ilokil laloy kak sampung siluta tauli asangon kuya pa napal me noon kuya kawala ramasan Pohnpei man speaker isuda paran ko Kusunatan board and tatakang sob na koto o tupso mapam pakatarlamas lagan Pohnpei. Anana wasan pay tito minstik yawan talent chapta kairong nakamti apan chok tel kairong. When malatakang chon wain Pohnpei puko may saburay aray wasa aray na palma. Kusunatan port, metatalk international and tatalk news on mom. Wasan makatin inter-island trips ka and Tororo and Tenwea, sabul matal kairo. Arahin makatin isurapan kauti yang o apaleta irawat, isurapan satisfied takal ka bang luya ka o sabul matal aramataka and Pohnpei. Ikamel me damdiriyaw maban taula. Ebi konong malangka kewang sabol matal wali apa ko nan Pohnpei delegation nan Congress. Weran kaktak. Wagi soba berpatupan tisigan ayo kasam. Pan secretary. Isme bangka kito nang okiyang ngin motion memiran wat sabol matal wali apa ko. Ari kairo rin ropuka. Niyan so makam depan tolang kak patrak. Up, ya solution dalam belga kau nak kata. I utan patro kemelel apalwat ansaurere. Uyang mentukan. Non limited or non saknakan. Ay tungal. Irano tutang motion na iman kongong kamteriawan kakta. Every solution. Tagak kamau yala o uyapan sa ilogin tagaka enopal waksang uyapan sa ilogin so laut kan. Apa tu Pohnpei ni kosan natan. Ayah tungal pagpag mo main
Speaker Okawi. Senator Mikel Mawar, Senator Louis, try miminan masin ben kamu gitu. Kami kawadan ini nomor. Kalangan main speaker. Yang pacang tangatan irama cai. Moni panjang pacoy cuma sekratan wow kapten. Keperluan malu cai cuma sekratan wow bangku promo speaker. On the vice floor leader, honorable members ko. Elel waun viral kan korus berliang PPN men KPSR. Main speaker Imanuel bil paceng nan committee mepan robata apol penire ranchiyo kelmiye FTO doken apa liso niya so mebangkan protoa ire kesampalkan akan kak tachkiyang masakan mokonang apol penirail chon sop ko an ken apolta an wat raisola de tongki FTO bon services Pwuhng niya kamera makan pacokon, ay suatu pacuan mak kamera ko pilkin kakaleti, anan kesampalkan ma, Israel John Sop ko kumpul pacuan. Nemi pilpil man kapacayang main speaker, sansal ma national government suatu kan point size, makan pit Sop kan Pwuhng ino ma miyer, engkak kan prioritize sapul macailanan, ong pitipan, Israel kan ma pit patut pon takar dari songan apol sapara kuat me uyawi ako na ang rampil siya kata songan apol mas susong mawang ral John pon takar iucung melel ira kailan tulaw apali ng karwaro kalangan main speaker o karus. Senator Louis Mawar, kamu chairman ng PWTC. Kalangan speaker. Amawa pergi patreng sa bulmawi sekarang ke buni magomti yang ke ulian tu memotwat kurtona mall won kin gomui vice floor yang ai honorable senators kan korus patreng rail kan me yang kailang kalario me PPN min KPC kan ikaping ki kawait mesensel melel irawat Pilwarilar sudah boleh mau, orang minta keliki ki shop Araban Trang capital point passes kota tu songke, oh isenen schedule, evesem makin kosen, ma resolution lewem pesko mare offload tetare, schedule rano, en makin sobo, nan operation close pun wap, hari ikamele dame sensel. Iban yang trek dame kin para taong passing second makin apol pun sopo melel udan melel sorte jurisdiction ana besam eri kawait makin yawang pilihan sop minsang ren kapina ong dekaya regin data make schedule sorte Pilananin soap makin use soap laut ka makin payan lalakusay puro tosang kusay apangkin pay ligiyo pas naman check aramas kau ya tutuba kau and tatogan trapta o clearance and muyawi antay may Pohnpei yang soap yung mabalalakusay puro to po clearance utanan pera yang mungkin pengelak, bangkin PPO, awal clearance, kak tauti sampai masuk. Hari ikamele apol buka, ibalel pila besem, terkata, ya utan uyapen soap, jangan soap makin lelan itu kaya ka, sudah wata tu soap ananen aramas. Kaslin terbangkin auto container, sudah kau waterum. Container yung kabanyo sila rin silunak ni tagaga. Anani kaas mengkak worry ni tagaga. Imerumurki kaas om. Abul pe light am. Ari ikamela it's about time irawat porata. Pwuhng essential anan pe shop mie ong takeliki ka.
anan pensyo kailan awali pwe melel uyakaw sutumau o likailap kay mamini ta kaya ka aramay misulat to sutare way of income metroto meliroro ki pena railway ramini po iwasara tiktaye eriban ewang assignment mamia mabam mi assignment na iban ewang ora pagi ya rob ana ni boy kailangan dito. Senator Daben, Vice Speaker. Kailangan speaker ito ang siguro niya sa bad. Speaker, ikamela na ito kasi ang baliw na ito. Kawit kan koros na ibahan. Kami dito ang check na ito akong mahawit. Daw kasi ang balot, mga inasyon na yun. Amen. Magita, protect ang kakritin ito nasin ito assign. Kapag yung mayor, tayo tingin tumasin na muna tayo tingin tumasin and kakatisansal magkamagito panasay na ang kamiting PWTC o Chayan ko sang ni Wewa pa na magtayo sa bulman kiya. Koros mautung tayo na tingin tumasin pa sa bulman kita kamagit mamie sang Senator Ludwig, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, kamagit paitar o Simon mo pa sa inay sa matay kamitiin PWTC o Chayan ko. Pagira ka siyang baliyumat, report ananan kakuyawi, ansyo mata. Kailangan. Miyate Ratoro, Basilar, ay ban po na sa floor leader, Ratoro. Kailangan speaker ay tungaluwaon tutuwa ta bang prong kat kasampalot. Speaker man sa karo kubur maon miya chay lang kak kay rela sa pulmateryo kubur kasampal ng ranwot. Prong sa pali na malwot lakap lakaysak ng pagkaryaman. Chansal magkamagot yung miya o miya karyaman. Amo ni ban po na sa kamagito miya pakair sa chairman kan. Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker, itong alwa sa pahal, ang karong-rong, sama kami din mo ni ba na balilakap ng PTA, pwede na right on tuntakan makakamalti, iman pa ka pa ang kupurakan, kailan kak, open na yan. Kupur ka rin, kaya dyan ka kami din mo ni, kupura tayo na sana yung tatagat ko. Kami rin na may yutaan, upo ka magtayo sa bulman, sa robong naramas. Kailan kak kadiyan nang tatawad na kakulak tuwa. Kailangan may Mr. Speaker. Kailangan Chairman Carl, pakair sa Chairman Clock Tuwaw sa ulmamail. Karong-hurong, mapitagta. Pay-pay yan, tundutok ng PTA. Panganguyaw-uyang, Senator kan Koros niyan. Kamu'y Chairman yung Kailangan Speaker. Dan pakair o pagpagong member in chain ko. Maninggag sa report yun o yang sa inila po yung kapitalong ang malo. Kailangan. Chansya lang mga pagkail sa Chairman Perez, member ka ng check report o sign, kung ka ng pulaw, submit ng special statement. Yan rin pagkail sa Chairman Tegan, common Chairman ng PWTC. Kailangan speaker kaya siya pala ito walwaw. Assignment yung assign niyang environmental o PWTC magtay open na o office site moro sa West Clock iwalap o power plant oil leak kailangan. Chansya ng mga pagkair sa Chairman ng PWTC sa walumamay site visit clock iwalap Committee on Environment, Climate Relation o PWTC. Pasular pagkair ay paanpo na siya kamagit mamiyak kailan kumaldi sa ang yugburo sa balpa na lakap clock isa. Koros mautung kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni So, kamagit paita, ro kailangan ng Senator Koros, sa ulmadayal uya kupura rer, o tayban sa balban ng lakap, klok kaisa.